ولی کنفرانسا زانست یا کردین ازدیل دوهوکی بردوامه بشتار یکی گلکی برفرحه وکی کو ما پیشترشی دیار کریم جی 11 ولاتان بشتار هنم یک جی بشتاران سروکی کمالیا کردین گرجستانی روناهی هروها بری ببری روندا کردستانی بری زازا کلشوف میوانی منه سلابو تکی زازا که زازا yani beşdariya ve de konferansı da. Her vaha beşdariya berferah kul konferansı bire bediçe. Hun veki seroki komaliya ronahi ya Kurdin Gürcistan'ı çavadı. Jara ke spasya mezin zanko doho ke dekam bu eki veki vaz başlar bir konferansı. Ev konferansı ki geleki diroki ha. Uj bu me Kurdin Gürcistan'ı Kurdin Sovyeti kavnar gelek tişteki mezin ha. Çünkü hatta na konferansı ise derbaz ne biye. Ujara yekim ev konferansı derbazdı be. Vaz gelek kim hoş veki gelek perse ezdiyat ne peşta. Gelek tişte diroki te ne peşta. و gelek serma fezdiat ya xaftene و az gelek kim hoş veki konferansı ki sa beda و berdam de bel doho ke Kurdistan'a med. Keki zaza mesela hun bخوا vek Kurdin Gürcistan'ı Kurdin izdiye kul Gürcistan'ı ne yani pişti ve konferansı Gürcistan'ı ve derbari de vek Kurdin Gürcistan'ı Kurdin izdiye Gürcistan'ı dikarın çip pengavan bavişin gridai van panel u diskusyonin virçegu. Az bavar dikim ev konferansiya naha derbaz beş boy Kurdin Gürcistan'ı geleki tişteki yani nu ve ben gelek tişte ve peş de here uraji çünkü hene pers kudere evame gelek nezanı bunci hayi ya konferansiya iro ve gelek zani buni ve bine cemmeji u boy Kurdin Gürcistan'ı bavar dikim seminarı saç gerel Gürcistan'ı bir derbaz kırın ser yani uni hazırye usavikin bele em dgazın gelek car haber da servant iştali em hazırın ve ki konferansiya ki sa baş Gürcistan'ı bir derbaz kırın çünkü gelek ezidil Gürcistan'ı deminen u jvanra evanji birçi bu ne servant işta yani gelek dgazın ve ki persekijan tenever seknandine cemmeji pers hene و gelek baş be veki em konferansiya ki sa baş me Gürcistan derbaz kırın. Nuhav koordinasyona peyvendiya godina beyna Kurdin izdi il Kurdistan'ı u le derveyi Kurdistan'ı da. Gonha çeydi be. Mesela hun beştari dikin 11 velatan beştari henen Kurdin izdi Sovyeti ku gelek beştari kirne henen. Yani gringiya ve peyvendiye ve danustandini hun çavat benim biraz zazakaleş. Az bavar dikim eva ne care gibi ve gelek car ve konferansiya saydi ve derbaz kırın. Ev tişteki boy netevici başa ve ki konferansiya sa gele çakıt çedbe. و از باور دکم و کی تشتکی مزن همجی دزان لال شمال بره کردستان یا وش ما کردن سوویت کدر کردستان به ارمنستان به روسیه دمینن جبوان گله کی چوا راست بجم تشتکی مزن چاخ تشتی صبر چدبه و بر گله کی خبات جبو ازدیاتی دف دکن و از باور دکم او خبات آور درباز چدبه جبو ماجی باش به bu ittifaka milletime baş be yani yektiya u koordinasyonu gibi hem ezin be çekerin. Nuha ki zaza be mukhabini ve yani mukhabini ve beguman jenosayda ku 2014 hal hemberi Kurdi izdi hatekirin yani ev bu yani sedeme ku rewşa Kurdin izdi de asta rayak işti cihan edişi be naskirin. Li çendin welatan بتایبەتی ئەوروپای و ژەنۆسایدا ئێزدیان د پارلەمەنتۆی داهاتیە ناسینەنە لە ڕەوشە سۆڤیەتا بەرێ بتایبەتی مەسەلان بێژن لە گورجستانی دوێ دەربارێدا گەلۆ تخابات هەنە چالاکیەوە هەنە و کارش بۆی vêyekê bêkirin بله gelek welata da hatiye naskirin ve genosayda êzdiya sala 2014 li Sovyeta kem da dizanın vekî Ermenistanê dî naskiriye vek genosayda êzdiya li Parlamenta Kurdistanê de teze hatî hilbijartin
لی ما نما دایه دا و دپوتات ما و را هی کردکی ما هی اسکو دستنی و باور دکم اوه شغل و پیش دا بینه و باوریا من هی هندک وقتا پارلمنتا کردستان جیو گنوسیدا ازدیا و ناز بکت نها دخبتن سروانتشت لسر کوملیا روناهی هرگره مهنکی با خفن که زازا نها کوملیا روناهی کوملیا که برفره گلک چالاکی کو د سالی داوید کرن هبون روزه کی گلک باش و پیکانی یعنی جبو و خباتین وسا جی گلود روزه پیشت مثلا کنفرانسی وسا چالاکی وسا پیشیا و هنه وکی کوملیا روناهی بله هی گله برنامه ما هی وانتشتا دا گلک برنامه باشه نه ما بری ساله کی ما کنفرانس گلک مزن در باسکل گوجستان به نام کردن کافکازی اینیسیاتوری وی کنفرانس کوملا رونایی بو شانس ده والا تا بشدار مسروی کنفرانسی و باور دکم دیسا کنفرانسی باشه نه به سر برنامه ما دا و گازی خوده که نمی دیسا کنفرانسی مزن لگوجستان دیسا جارد نمی کوملا رونایی و در باس بکت گلک سپاس بوده بری زازا کلشو بوده میبانه باش گلک سپاس بله میبانه ما زازا کلشو بو بره بر دروندا کردستانی ده هر وها سروک کوملیا روناهیا کردین گرجستان